अदुगा मैम सिगी फॉर्म सिना मो SRD Academy की को हाइदी Human Resource Development Academy मैम सिना खंगमगने अदुगुमलबा पोजीशन होल्डर यामना पुथोकपा स्कूल ने अदुगा मोगी इशू फॉर्म थारे मैम को एडमिशन नोटिस थोखरे अदुगा मोय सि हाय एडवर्टाइज मसाम तोक्सले मोय 6 times first position स्माइन पुथोए है को अदुगा मागी admission notice मैम for class 11 science for the academic season 1920 gini ko anda kya along with the registration form will be issued the 20 of May natra kano dagi tha horani moi gi form se May gi tang kun dagi pung tara dagi na pung ani makhai phuki manung na tha ne ba office ta dum ko school da adu subject offer moi subject English ne alternative English ne Manipuri physics chemistry bio maths and computer science ko eligibility moi sigi 10 exam board exam da ko with a minimum of 45% in aggregate the phangma kangu loina mak tambe yare adugo direct admission procedure ko direct admission for 60% and above and selection on basis of merit for below 60% sai मैम si khangjin view ko direct admission 60% gi de and above adu mathak lai kangu do the selection on basis of merit for below 60% adu makha taba kangu dudi moi entrance kumba tha bu khot ba tawdu werangani ko adu moi gi sida khudong chab ju khara pire myam facility for position holder and deserving student 1 to 10 position holder la ko bosem gi the free admission free tuition fee with monthly scholarship of rupees 8000 sidi phai paisa mp ni mo scholarship sti paisa mp dro hali policy ni panai ne aduga 11 to 25 ki position holder la ko kangu duna free admission free tuition fee with monthly scholarship of rupees 6000 maina student with 55% and above 55% amasung dugi mathak laiba kangu duna exemption of tuition fee for differently able student ko sidi khunong sabe yam pi he mya aduga SRD gi se mai form se mya ko 20 of May ham nat moi thane have do form thaba horani ye aduga kupa maron khange hairagadi school salaga su khangbi bi yani natraga moi si website pi se www.isrdacademy.in sita sanga kana kupa maron khangbi myam ko aduga video si side lu sinjarage SRD gi se ko atop pam se make